بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لبت مسلم أخونا أختن أقول من قترينكم ميها كيوس قيام الدوهم ميها كسوال كروين ميها كيت قرآن جا نص جا قتجا الله تعالى رسول بيكلنا السؤال كروان إبيكلنا الله تعالى بابل برسالته إبيكلنا قوم جا ميستكنا عدا كريتو سؤال كروان adi hamaye gota rasul bekalunge qawmuge miistakun gennawafa e risalatu e bekonna e rasulako foru keddinto e sual kurawwane ade hamaye gota me nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun ge gotoga algunge terin komme miheka ve sual kurawene ege terin e sualaki ena muda hodi gota e muda heda kuri gota ka be he gotun ade algunge muda hoda fawani rishwata adi minum ves Allah Taala haram kurawwa fawa kantattakon kam gawanama eduwahu algon men dene jawaben nonnane algon men dakkane muune nonnan rishwataki Allah haram kurawwa fawa kame adi khasako meedo algon men ge mujtamaun ivigenda adengei intikhaba dimakofa rishwat dinuma rishwat hifum ge wahaga mi huriha mem ves danna wahaga take rishwat hifagen ege fasa algon beenum kuramunda eroga qiyamet duwahum algon suwal kuraweeneken algon men hadam bahatten jehene hadi hama yaykega algon men e muda heda kurane algon men lobiwa ambinna darinna adi algon menge gaatimage mehonna kam gawanama e haram fasain e mehonna qurane faadae barakaten nonnan haram kantatawga Allah taala wani barakan neti kurawwafa adi hama yaykega algomen ada kuranjehe votaki ei amanate e amana algomen khiyanat terejekam gawanama eyamedo algomen suwalu kurevene ehma rishwatuge nuhifa amanat terikama ekiga mi intikhabuga voto devva bekam ga algomen wanjehen hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira.